Colomalis Chavilesil Liqaqua Jesucristo José Baom San Lucas. Sa eplikutana anki elhu shakrap lak César Augusto nakchishkuneb likuankep sa ruchoch teshkechitz ibak lishkawaeb. Anjak lishben ibank awa sa litenamit nakikwank naksirino choka jolominel re Siria. Chishkunleb koeb chishkebaleb rib ibak aksa shtenamit lijunjun. Kierka kuila José Aran Galilea sa litenamit Nazaret. Ut kitaqe Judea sa lishtenamit lak David Belén shkawa. Shpanaqash komoneb liralash kahol lak David. Resh ke pachitz ibak lishkawa rochben lishmari lirshaqil likwang sa yuam. Ut nakwanke baran kitz aklok shkutankil nakta alang lishmaria. Ut kikwang lishben shkulaal tishbatsa tikr ut kishtop sa shkwalipalep ketom. Shpanak maka na akhek chokreb salikap. Salinakek ang kwangkep akalnel ketom. Yokep chityolek resh kakalinkil lishketom chirukoking. Utkhul lish angel likakwa kishkutrip chirueb. Ut lishnimakwa shlokali kakwa kishutep sa lishsaqing. Aho nakeshukwak. Aban angel kishtiere. Meshiwak. Shpanak tinkere hun chapil esilal. Uta hun shniman say cholek chokre chishkunin litenamit. Anakwan salishtenamit lak David shyola chokere hun ak kolonel. Andi Cristo lekakwa. Ay lire talil chokere. Tetaw hun kulaan matbok sa ik utsotsok sa shkwale-pale ketong. Shaqami lep chikatli angel na palep chik angel ikwankep sa chusha. Yokep shimankiru Dios chikokai. Nimlish dokali Dios taken utkwang tuktukil usilal sa ruchichot. Rikinem liraro kesh bali kakwa. Ratin likakwa. Thank you.